Sredu 5. februara u Kocurskej osnovnej školi Bratstvo jedinstvo otrimani kviz o ekologiji. Preco se organizovali Inješka tot kviz? Екологія, вона наука о защиті животного средку, і почем зараз наш средок уж бар загадзений, треба, żeby ще дахто також розумели, żeby sme počali čuvati našu prirodu. Mi bi hteli podzvihnut svidomosť, že by ľudia nerucali šmece, že by čistili za sobu i že by sme očuvali našu planetu. Думаємо посигнути, odnosno подвигнути свест школярок і ту запошлених нас наставников, кело важна рециклажа і кело важних основа за обновлjivi izvori energiji. Vidite, že naša planeta, nažalj, ide u dajakim naprijame, ktorý nie dobri ni za koho, ani za nas, ani za životinje, ani za rošljini. Takže každý od nás, jak individua, treba, že bi dalo od sebe co vecej. A toto, co mi u stvari treba da porobime, je to da odkladame šmece na mesta, ktorý predvidzeni za odkladanje šmeca, da ne zagađujeme našu vodu, ktorú pijeme i da se potrudzime da nam valali, horodi i mesta u ktorých žijeme budu čiste. Spram vyjavov učešníkov i naščiviteľov vypatra, že kvíz postihnul svoje cilji. Porušal škoľarov na rozdumovanie o problémoch, ktorí prisutní na ekologijnim planu i ich rišenjoh. Iduci kvíz takej fajti u Kocurskej osnovnej školi otrimaše 9. maja za deň ich školy a bude otrimani voči 10. maja Švetovoho dňa ljesoh i pticoh.